Amazina ndi Stewart Twino Mujuni. Amazina ni Christopher Msiwe. Amazina ganje banyita Julius Byamukama. Banyita Elias Rutugusa. My name is Jovita Charisima. Answer na Twina. Edson Chinene. Ndio Munyamahurire. Ndi Onesimus Nwagaba. Zina lyanje ndi Betha Katikunda kandi nisha mama kuru aha Radio West. Amazina ganje banyita MC Levi Champion Boy ni nkorana Radio West. Amazina nibanyeta Derek Aksime yo Munyamahurire. Nibanyeta Aidan Bataringaya omunyamakuru wa TV West hamwe na Radio West. Zina ndi Abdulkarim Sengendo ndi Omunyamahurire. Nabatangirira mwena kandi nabaramutse izina ryanjye ni Alex Mugashaka. Amazina ni Felix Ainabiona. Ndi ebiro bishatu nekiro cy'abanyamakuru cyensi yona ninga jete World Press Freedom Day. Tuzakuba twina hun misa aha Uganda Matters Catholic Parish umururembo rwito rwambarra era ebemberwe Vicar General wa Archdiocese of Mbarara Reverend Father Severinus Ndugwa. Namawulire bannange mbayita okulaba nti twegattira wamu kujaguza nga tutandika ebikujjuko ebyokujaguza olunaku lwa bannamawulire nga tutandika n'olunaku lw'enkya omukolo tujja kubeera n'okulongoosa ekibuga n'okukidaabiriza awamu n'okubeera nti twekuŋŋaanya ate ku lunaku lwokutaano mujje tujja kusooka n'okuba n'okusaba okujja okubeera ku Uganda Matters n'oluvannyuma tugende tusinkane tugenda okubeera nti tufune ekyemisana n'okubaako n'ebigambo bitwogera nga bannamawulire.